Kono bangke market anata me dam edlo anparke nona kuradak bang thelo konama pulotang the ladak bangke agriculture office lo la pen la location bangke konama pulotang the la bangke birbi market ke dam atwar na lo town jo village पे but amen chola hai rukasen pulola bangke ladak same crossing road to ihi bangke lapu right side da bangke la bangke birbi market ke dam atwar lo la pen left side da bangke same bangalo la pen fishery office ame la puna sidolo Hey guys, welcome to new vlog. Adap kemi kadom kadugo ephan same. Asi ani bang same jithan phone bom los tame pini bangke hem long pan ke vlog video bangke pangcheng kide lo pini bangke direct ladak lo ladak ke kunama pulotang te la bangke nang thang baklan po aprang nan baklan po la bangke flyover lo la pen aprang dam chot pulotang te la puna la bangke right side na bangke member hostel pulo Karbiang long member hostel pudomatidi la sodium lo aprang ke la arum si kecileng hes tami nona bangke flyover duko kama sila flyover ang song ben sila pu abana bus stand pen la pu rong ni hang an he la sodak si ang song dam joitik athema aruma bangke tuar bonai nilang la penke dam ke dami tami complete pilang he amar sila ang song ben si cheleng ya dio si pini vlog bangke la dak pensi ke pangcheng pon lo jo si ni kithan pon ver bangke la lo ada prang bang po anpar ke hadak penang bar po 7 o'clock anpar ke ladak nang le tu po 7:20 ba 7:30 tami non at time bangke 7:30 lo si non ke do bangke ladak lo la pen pu prang na lang pulo tang te la bangke patumi video long semi ne paklang pon lo studio la pen ke smart bazar bodi lapuna lo council mane hedi khosol lapuyo cm banglo ke dam tawar same par ke lapu hi pen bang po Visual market anat anpar ke lapu asam oil na tenta bang me he la la de tuar bang ke anpar ke pini vlog bang ke nanglang dun bomoy kona tong pali jine si nanglang bomoy non ke do bang ke la bang ke Hebron school pulo convenient tapu tame Hebron school pulo non bang ke parelo ben Hebron school nang kilu tengi ko so to war ma pulo te la bang ke birla nang kilu cheng hi bang ke habdan ke da matwar pen sapurang parchot tami lapu habjan bangke lude lo lapu manja ke dama tawar nat bang si bang nang po la pen bang chor lo pulo tang te lapu arvina lo pisui neng hi la pen ke jong se manja la pen ski bang pulo tang te argena la he Hebron school bang ke konama pulo tang te hula aprang signboard doji so dim long lo Hebron kisui neng ge bang ke la pen non ke do bang ke konama pulo te la bang ke kru hem theng song puna tum sumi arjulong bom po Tamila dak ke tok bangke hem hengsong pasito Karbi ethnic food and lodging pula dak nang tumjong si visit dami pula tang pini pula tang te nang tum dak contact number se me la dak ti bondolo la pena par ke la pu aprang dam chot pula tang te la pu na bangke habjana towar lo non exactly bangke la sodim ti dolo ya la pen kru hem hengsong pu convention bangke konama pula tang te la dak do ya la hendo Who hem theng song Karbi ethnic food and lodging bola dak do hai par ke dak ko pc nang le tum arlu lu dam pe nang tum kilong ma bola tang ke hala dak dolo space available for wedding and birthday and anniversary thari disi habjan ke dam ya towara bang ke hala prang dam chot hen lo la pen ne bang ke birla pen la pu Diphu market na si dam bom le hai an par ke la pu hala green color signboard ji la pen la pu arvina sui lo putang te habjan ke dam towar lo la bangke kuna sigi plata mima pula tangte la bangke dilai long lo de dilai checking la bangke le dam de hai tame dilai long si puri dam pula pupen dam lo putangte si non la bangke dam bom lo la pen par ke birla nang par det pen kuna sigi poima pula tangte la bangke rong khilan la pen par ke taralang so ke dam atwar se me puri kon po taralang so ke dam atwar elong la bangke birla lo de birla nang ke le jong long la pu nang tuman ja pen si bang pulo tang te la birla nang lu deng ko la por e na do di signboard se me do la pen get se me do hai la pu a e na sui jong nang ko la pen long bang ke la dak lo
bangke foreign goes kipla tuar lo left side na bangke market kung road lo la pen bangke right side bangke main market bangke ladakh ta left side na bangke dhonsari ke damat tower la pen dimapur tami jepla lo bangke ladakh bangke main market polo non kita bom la bangke rukasen polo la pen la non ni ke pangdo bangke siem bangado la pen bangke Amlaputi cengsi poji bangke Amlaputi lo lapen nasodung lo siem bangalus tame bangke non kedo bangke la bangke Rukasen village pa town jo village be but amen chola hai Rukasen pulo la bangke tame Diphu lo bangke Rukasen pu amen kedo bangke ladakan red bon along apek bangke arjulong la Ada sampai crossing road tu isi bangke lapu right side ada bangke la bangke Pirbi market kita mah tuar lo lapen left side ada bangke siem bangalo lapen fishery office sampai lapu nasi dulu non kita mi bangke right side ada sampai U-turn mari alo anpar ke non sampai aku turn mari cuma aku right side tu bangke siem bangalo kori po pen left side bangke fishery office tu latibok hello he non kita bangke siem bangalo road lo pen Amlaputi mane iswet di malong same head kidam mathai ke do mati di hi pen same shortcut amari tang hola pen hi pen bangla same tuar do mati masi kidam ye tuar bang kan khan exactly bang kan khan tek de lo hok pe same dam me la pen ke bang me mati bangke la bangke Amlaputi pulo la pen sabo dam chat pulo tangte labu right side do jila dak free crossing road labu right side da bangke siem bangalo bangke non kita menjadi bangke left side market anatu laso flyover do matidi abrang ke laso aling sikit chela staminon bang kang song si chela rong lo arom bangke tangtelang abrang la rong party rong base ti chu ke do dim na la so post along si institute lo stamina na bangke flyover ka selama maxi rong har bi rong base tu bangke kuna sido ma pula tang na bangke ISPT lo stand along si bidam ko bangke hadak tong permanently biber bone mate lapu town na bat lang ne stamina na mat bangke haladak si bikok lo na tu sebe bastenan ke bang na tumke thenglong ko rong har bi rong base tu bangke haladak si dolo non bangke market anat tal me dam et lo an par ke non akur dak bang thelo konama pulo tang the la dak bangke agriculture office lo la pen la location bangke konama pulo tang the la bangke Pirbi market ke dam atwar na lo la pen ang tum dak lo mar justa me chok agriculture office Pirbi market anat pulo tang the na tum han direct la dak sinang japon po si non ke do bangke la dak sidolo nang tum han a view se me na paklang pon po la dak agriculture office ar lo lo apen par ke dak quarters me provide pondo jong si along aprek jong si nang tum rent house doi pulatang te adorsho pixta me nang tum dak madu pulatang te dak bangke 1100 la solom si puri bajala ni phanang than ha ladak nang ke lot ke cheng agera bangke lalo ala pupe bi market ke da mala highway long ma si la so get ta me dolo e pom pe nang than bi market na dam pera towar do pu ladak lapu left side ta than lo Open happen rang pulatang te ladak lo di make nang ke plaji anpar ke ladak school semedo Arthur Kimi Academy po la school ang plapon ta ke right side na dam joi po Pirbi market lo lapu ne no bang lang mili na pen si actually bang bom la hai sami lapu ni phia bang ke lang mili ke dam atwar lo ape non ni dam bom la bang ke medical college la pen per ke lapu na sami left side and right side bang ke medical college lo and per ke left side bang ke medical college la son heading quarter girls la son hostel pe ni hai si selam bom la hai by the way la non currently non ladak bang ke teacher lang su siku si non bang ke teacher lang su pen dam bom lo can help him
Ini mah beng ah. Dah. Nona bangke limu lang jun no ada KFC arai lo mahai dokan lo limu lang jun mis so kali yang ni tum seme te bok terai si do pulo tang te ladak lang jun tame non kap arni ke so bangke limu lang jun lo potang te e bang samu chorek ting mati di nona bangke ladak si do lo ya mahai dokan lo So guys, nono bangke upper bangke 12:33 lo, apen ke class me over upper lo. So guys, the CP ni vlog bangke lapan ni pajut ponte lo na. Nola kimi video lo, pen next vlog salong chitong khanang. Jong sa kimi lang pulote subscribe no channel se me apen ke like comment share. The next video chitong khanang. Bye bye.